Inače mi je najveći stres raspakivanje, ali pošto sada žurim, rekla bih pakovanje. Spontano putovanje ili detaljno isplanirano? Pa ja bih rekla definitivno spontano putovanje zato što ne volim ništa da planiram, a i ne znam gdje ću biti sljedeće sedmice. Najgora stvar koja mi se desila na putovanju je prošle godine kada sam izgubila kofer na aerodromu i moja najveća greška je bila što sam u kofer ostavila laptop sa svim svojim arhitektonskim projektima. Da li dolazim ranije na let ili u zadnji čas? U zadnji čas. Koliko brzo mogu da sredim obrve kada sam u žurbi? Testirajte me. Zaobljena strana četkice za doziranje proizvoda, a ravnu stranu četkice koristim za oblikovanje obrva. Jedna stvar koju ljudi ne znaju o meni bi bila da mogu da pišem da crtam u isto vrijeme s obje ruke. Koliko puta provjerim da li sam ponijela pasoš, pa rekla bih vjerovatno 10 puta. Prvo kada se spremam, pa onda na aerodromu, pa onda kada sletim i tako dalje i tako dalje. Naredni korak je moj najdraži proizvod. Prvo ga nanesem na prste, onda ga malo utrljam i stavim na pramenove. A sada kad sam završila frizuru, koristim ovaj sprej da fiksiram platence, a i za volumen kose. Da mogu ponijeti samo 3 stvari za kosu, to bi definitivno bili šampon, četka za kosu i gotovo bi 2 u 1 proizvod za obrve i pramenove.